Mwen get son mesi pou nek kapil degad la chatre men. Ba mi se relim la la pala ave mwen fason. Mwen tan ni la. Mwen konen pa repou li fen. Ba repou li men. Sa waj fote de la mak. Chakonen miche net. Ba man jwet men. Neg la nou waka fe ti job nou ansam, ti jil nou ansam. Konen neg la se mwen de pou chatre. Jwet de la sa la mwen det son. Ap demoute miche ki deg mi men. Miche pa kon ki deg mi non esi. Se va konti deg mi non esi. Ol veze dok, ket nan isap din jam se koutou. O patnem? Agyen men. Agyen la? Ozi wava. Wèm vina yon lot luk wè? Ay sa e veterine api. So di, bel bagay net. Ay di gan nou, akouwen? Bel bagay net. Mon chè, ou kon tout bagay pose? Avi di jodi a tout bagay komple la ou. Bas, m baka gradi anon men. Bon baga pot bagay yo ale men. Me yo bom chanson anko baz. Yo bom chanson an pou m pot bagay yo ale. So di men. Non, se sel ou m gen. Baz, se sel ou m gen. Ou pap mouri, ou pap gan baz. Ou tout bagay fonksyonel nan ou fonksyonelman. Baz, ou toune sou baz anko men. Ah, mon chè mbe pou ki m deri do la men. M baye lot moun baz. Yo, ge kose pou pat non men. Wap ka vin fè staj sou mwen tou baz. Ou toune sou baz anko men. Wap ka fè staj sou mwen tou men. Wap ka babouy men. Yo men, se sel ou m gen yon baz. Se sel ou, e se nan ou selman m gen skwa ou baz. Ah, mon chè men. Paske san ou la bat nem baka, wè si m pa pot bayou ale, m pa an dwa pase nan eksamen pou m grad yon non baz. Mbè chato? Ah, mon chè, bet zago la. Aye bon neg ouye, aye di gan bagay pou men pasal, wè ti bagay dokter mwen. You kompren? Aye di tout bagay mwen set up, bel bagay net. Hey ya, bel bagay net kokot. Bel bagay net, ou kompren mi? Bel bagay. Tem pren lot bagay yo, kompren? Bel bagay net, kokot. Jilet nou tout bagay net, kompren? Kompren? Koman a fel la? A me konen ou men kap travay men. Se chatre. So a fe, kapen nou? Non chatre men. A mon chè Non, men. vin chatre mon chè. A mon chè Vin men. chatre vremen, chatre. A mon chè men. So gen, vin chatre bat nem. A mon chè men. Sou mat, han? A mon chè men. Eske ba sel moun? A mi chè pou yi? Se vous te kampe men? Se vous mi chè te kampe? Yo di tap cha konen mi chè net. Konen mi chè bakon ki eski jesou nan men. Konen mi chè bakon ki eski jesou. Tap fe mi chè ki kaka yo di ala. Chè gen chè sou ba. Sa ou mwen konen mab rassemble, mwen kaba chatre mi chè. Mab fe mi chè konen men. Sa ou kop boulpe mbali. Si frekant nop men. Kareste a raprosta moun men. Mab fe mi chè konen.